거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 요나서를 공부할 수 있도록 저희들을 불러주신 것 감사합니다. Арийн бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн биднийг Йона номыг суралцуулгаар энд цуглуулж өгсөнд баярлалаа. 오늘도 하나님께서 성령으로 함께 하셔서 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해주시옵소서. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан та өрг ариун сүнсээр хамт иж таны үгийг ойлгож ухаарахад туслаарай. 우리 모두에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 감사와 기쁨으로 공부할 수 있도록 축복해 주시옵소서. Бид бүгдийн дээр өөрийнхөө нэгүслийг асгаж баяр хөөр ба талархалтайгаар таны үгээс суралцахад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 자, 오늘은 요나서 2장 공부합니다. Ганбаатар님하고 어윤님이 들어왔어요. 어윤. 네, 어윤님하고 ганбаатар. 강바트 들어왔고 어윤. 네. 어윤 들어왔고. 자, 요나서 2장. 자, Йона номын 2 дугаар бүлэг. 자, 요나서 2장은 물고기 뱃속에서 기도하는 요나입니다. 자, Йона 2 дугаар бүлэг болохоор загсны гидсэн дотор залбирсан Йона гэсэн сэдвтэй байгаа. 자, 대지를 말씀드립니다. 네. 이거 말씀하지 않으셨어요? 하신 것 지난주에 같은데. 말씀했는데. 네, 하셨어요. 그러면 하셨고 첫 번째까지 1절, 하신 2절까지 것 같은데. 했구만, 2절. 네, 2절까지 네, 하셨어요. 2절까지 네. 했구만. 네. 자, 그러면 두 번째 대지. 요나서 2장의 두 번째 대지. За, Йона номын одоо 2 дугаар хэсэг тийм ээ. Эхний хэсэг нь болохоор түрүүчийн хичээл дээр 1-2 дугаар ишлэлийг үзсэн байгаа. Одоо 2 дугаар хэсэг. 깊은 물속에서 소망을 가지고 기도함. Усан дотроос, гүн далай дотроос найдвартын залбирсан нь. Би 깊은 буруу 물속에서. зарим нь нөгөө жоох түрүүчийнхээ нөгөө юу би бичиж аваагүй явцсан учраас нөгөө түрүү нь хэлсэн гарчаасаа жоохон ганц хоёр үг зөрч магадгүй шүү. Утгын хувьд бол бараг адилхан байна. 자, 물고기 뱃속에서 요나가 소망을 가지고 기도한다는 것이죠. За тэгээд гүн далайгаа дундаас те найдрыг тийм залбирсан гэж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор тэр загсны гидсэн дотроос залбирсан гэдгийг илэрхийлж байна. 3절, 5절입니다. 3-5 дугаар ишлэл. 3절 읽어주세요. 3 дугаар ишлэл уншъя. Та намайг гүн рүү далайн зүрхэнд хайсанд усны урсгал намайг нүмерчээ. Таны бүх долгион их давлгаа дээгүр минь өнгөрсөн. 자, 이 3절에서 요나가 이렇게 기도합니다. За 3 дугаар ишлэлээр Йона ингэж залбирч байна. 주께서 나를 깊은 바다 가운데 던지셨다라고 고백합니다. Эзэн намайг гүн далай руу хайсан. 깊은 바다 가운데 던지신 분이 바로 하나님이시라는 것입니다. Тэр далайн гүн рүү Йонаг хайсан нэг нь эзэн бурхан гэж хэлж байна. 자, 이 사실은 그 요나를 바다에 던진 사람은 그 뱃사람들이죠. 뱃사람들이 요나를 바다에 던졌습니다. Уул нь бол Йонаг тэр далай руу шидсэн хайсан хүмүүс нь бол тэр онгоцсон дээр явж исэн хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. 근데 요나는 물고기 뱃속에서 하나님이 자기를 바닷속에 던지셨다고 고백을 합니다. Гэтэл Йона болохоор тэр загсны гидсэн дотор байхдаа залбирахдаа бурхан та намайг энэ далайн гүн рүү хайсан гэж залбирч байна. 하나님께서
뱃사람들을 이용해서 그 요나를 깊은 바다에 던졌다는 것입니다. Тэрнийг ясандаа бурхан тэр онгоцон дээр байсан хүмүүсээр дамжуулж Йонаг далай руу хаясан гэсэн үг. 아, 이것은 요나가 하나님의 허락으로 말미암아 이 바다에 던져져서 물고기 뱃속에 들어갔다는 것입니다. Тэр бурхан зөвшөөрсөн учраас л Йона тэр бурханы зөвшөөрөлтөөр далайн гүн рүү хаягдаж тэгээд тэр загсны гидсэн дотор орсон гэсэн үг юм аа. 그래서 뱃사람들이 아니라 바로 하나님의 손이 자기를 이렇게 물속에 던지셨고 고기 뱃속에 삼키게 했다는 것입니다. Тийм учраас эцэст бурханы мутрал Йонаг далай руу хаясан хэрэг бас түүнийг загсны гидсэнд оруулсан хэрэгэ. 그리고 요나는 바다의 큰 풍랑을 주님의 파도라고 고백합니다. За цааш нь харах юм бол тэр далайн долгио их давалгааг Йона бурхных гэж хүлээн зөвшөөрсөн байна. 주의 파도와 큰 물결이 내 위에 넘쳤나이다라고 고백합니다. Таны бүх долгион их давалгаа дээгүр минь өнгөрсөн. 이와 같이 바다의 큰 풍랑이나 물결이 주님의 허락으로 말미암아 자기에게 덮쳤다는 것입니다. За тэгээ эндээс харахад тэр далайд шидэгдсэн болон тэр их давалгаа салхи шуурга гэх мэт энэ бүхэн бүгдээрээ эзний одоо зөвшөөрсөн эзний таалаар болсон зүйлсээ гэж хүлээн зөвшөөрч байна. 사람들은 흔히 어려운 환란이나 큰 고난을 당할 때에 다른 사람을 원망하고 불평하고 이렇게 참 그렇게 사람들은 생각을 합니다. Хүмүүс ихэвчлэн яадаг вэ гэхээр өөрт нь ямар нэгэн гай зовлон ч юм уу асуудал бэрхшээл учрах үед үргэлж одоо бусдаас тэр буурууг хайж бусдыг буруутгаж байдаг. 우리 자신들을 한번 생각해 봅시다. 우리가 어떤 환란이나 어려움에 처했을 때 우리는 쉽게 다른 사람을 원망하고 불평할 수가 있습니다. Бид нэр өөрсдийгөө ч гэсэн бодоод үзэх юм бол биднэрт ч гэсэн ямар нэгэн асуудал, бэрхшээл, зовлон учрахад бид нэр юм л одоо хамгийн дөрөнд хэн нэгнийг буруутгах гад хайдаг тийм тохиолдол байдаг. 이스라엘 백성들은 광야 길을 걸으면서 어려움이 올 때마다, 시험이 올 때마다 모세와 아론을 원망했습니다. Израильчүүдийг аваад үзэхэд Израильчууд тэр цөлөөр туулж явж байх үедээ юм л бол ямар нэгэн асуудал гарахад, ямар нэгэн бэрхшээл учрахад Мосе болон Аароныг буруутгаж тэдэнд гомдлдог байсан. 그러나 성경에서 배울 수 있는 중요한 교훈이 있습니다. Гэтэл Библиэс бидний суралцах ёстой маш чухал сургамж байдаг. 모든 환란이나 이 고난인 그 어려운 시험은 특별히 하나님이 주신다는 것입니다. Бүхий л энэ зовлон, бэрхшээл, асуудал, сорилтууд бол бүгдээрингийн бурхан өгдөг зүйлс байгаа. 그래서 이 하나님의 사람들은 환란이나 고난을 당할 때에 하나님이 나를 환란 가운데 던지셨구나, 나에게 고난을 주셨구나라고 고백을 합니다. Тийм учраас бурхны хүмүүс л яадаг вэ гэхээр хэрвээ одоо амьдралд нь тийм зүйлс тохиолдох юм бол бурхан надад энэ зовлон өгж байгаа юм байна. Бурхан надад энэ асуудал бэрхшээл сорилтыг зөвшөөрч байгаа юм байна гэж хүлээж авдаг. 요나는 바다에서 일어난 모든 일들이 다 하나님의 허락으로 또 하나님의 손으로 이렇게 일어났다고 고백합니다. Энд ч гэсэн Йона тэр далайд явж байхад нь тохиолдсон бүхэл зүйлс бурхны мутраар хийгдсэн, бурхны зөвшөөрлөөр болсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна.
자, 이와 같이 요나가 고기 뱃속에 들어가서 어, 고난 가운데서 이렇게 하나님의 뜻을 깨닫게 된 것입니다. Тэгээд тэр өөрөө загсны гидсэн дотор орсон хойноо загсан залгиулсан хойноо Бурхны тэр хүсэл тааллыг мэдэж авсан байна, ойлгосон байна. 우리는 환난이나 이 고난 가운데서 하나님의 뜻을 깨닫게 됩니다. Бид ч гэсэн адилхан энэ зовлон бэрхшээл дундаас дунд байхдаа Бурхны хүсэл тааллыг ойлгож мэддэг. 우리는 먼저 창세기 45장 4절부터 8절까지 내용을 보시기 바랍니다. За Эхлэл номын 45 дугаар бүлгийн 4-8 дугаар ишлэлийг харъя. 여기는 그 요셉이 자기 형님들 앞에서 자신이 동생이라고, 자신이 야곱의 아들, 당신들의 동생 요셉이라고 자신을 이렇게 밝히게 됩니다. За энэ Эхлэл 45-ын 4-8 дугаар ишлэлийг харах юм бол Йосеф ах нартаа би та нарын дүү Йосеф байна гэж өөрийгөө илчилж хэлж байгаа тухай хэсэг гарч байна. 이제 요셉이 양식을 살아온 그 형님들 앞에서 자신이 동생 요셉이라는 것을 이렇게 밝히죠. Ах нар нь тэр үед Египтээс үр тариа худалдаж авахар ирсэн байсан. Тэгээ тэр ах нарынхаа өмнө Йосеф өөрийгөө дүүн гэдгээ хэлсэн байна. 자, 4절을 읽어보세요. 4-р ишлэгийг уншия. Йосеф ах нартаа надад ойрт гэсэнд тэд ойртон очжээ. Тэгээд Йосеф би та нарын Египт рүү худалдсан тэр дүү Йосеф чинь байна. 4절에 보면 분명히 요셉은 당신들이 나를 애굽의 종으로 팔아버린 그 요셉입니다라고 고백을 합니다. Энэ 4-р ишлээс харахад Йосеф маш тодорхой хэлсэн байна. Би та нарын Египт рүү худалдсан тэр дүү Йосеф чинь байна гэж. 당시에 요셉은 애굽의 총리가 돼서 총리의 권한을 가지고 애굽의 양식을 팔고 있습니다. Тэгээ энэ үед болохоор Йосеф аль хэдийнэ Египтийн ерөнхий сайд болчихсон. Тэгээд ерөнхий сайдын эрх мэдлээрээ хүмүүст үр тариа хуваарлаж өгч байсан. 그래서 요셉의 형님들이 이제 양식을 구하기 위해서 애굽으로 이제 와서 이 총리 앞에 이렇게 양식을 구하는데 바로 요셉이 그 형님들을 알아보고 자신을 소개합니다. 자신을 드러냅니다. Йосефийн ах ч гэсэн Египтэд үр тариа байна, хоол байна гинэ гэдгийг сонсоод тэгээд үр тариа худалдаж авахар ирсэн. Тэгээд ерөнхий сайдын өмнө буюу дүү Йосефийнхаа өмнө очсон байна. 그러니 형님들이 깜짝 놀랐겠죠. 엄청난 충격을 받았을 겁니다. За тэгээд би та нарын дүү байна гэд хэлэх үед ах нар нь мэдээж маш их одоо гайхаж, айж, цочирдсан байх. 아니 이 애굽의 총리가 바로 자기들이 애굽의 노예로 팔아먹은 자기들이 동생 요셉이라는 거예요. 믿어지지가 않는 겁니다. Тэр Египт улсын бүхэл бүтэн Египт гэдэг хүчирхэг улс гүрний ерөнхий сайд нь яасан гэхээр өөрсдийнх нь Египт рүү худалдаад зарчихсан болгоод зарчихсан дүү Йосеф нь байж идэг гинэ. 5절 한번 읽어보세요. За 5 дугаар ишлээд та нар намайг энэ газар худалдсандаа бүү санаа зов, бүү харамс. Бурхан амийг аврахаар та нараас өмнө намайг илгээжээ. 그러면서 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 나를 보내셨습니다. 그렇게 고백합니다.
та нар намайг боол олгож хөдөлсөндөө битгий санаа зовж, битгий сэтгэлээр унж шаналаа. Ягаад гэвэл бурхан та нараас төрүүлж намайг ийш нь илгээсэн юм аа. 그러면서 아직도 이 땅에는 흉년이 5년 5년 동안 더 흉년이 될 것입니다. Тэгээд 그런 цааш нь 말은 хэлэхдээ 6 дугаар эшлэлээр цааш нь хэлэхдээ дахиад энэ нутагт цаашаа 5 жил өсөглөн үргэлжилнэ. 당시에는 7년 풍년이 끝나고 이제 7년 흉년이 시작되면서 흉년이 2년 이제 지나갔습니다. 그러니까 5년 동안 흉년이 더 남은 거예요. Тэр нөгөө 7 жил өсөглөн болно, ган гачиг болно гэсэн тэрний 2 жил нь өнгөрч өгсөн. Одоо цаана дахиад 5 жил үлдсэн байна. 이때 요셉은 자기 형님들에게 이제 자신의 요셉이라는 것을 이제 밝히게 되죠. За тэгээд ийм үед Йосеф өөрийгөө дүүн гэдгийг ах нартаа илчилсэн байна. 또 7절 읽어보세요. 7 дугаар эшлэгийг уншъя. Бурхан их авралаараа та нарыг амь хэлтрүүлж, үр удмыг чинь газар дэлхий дээр үлдээхээр та нараас өмнө намайг илгээжээ. 자, 요셉이 애굽에 오게 된 것은 두 번째 또 이유를 말합니다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보냈습니다. За тэгэхээр энд болохоор Йосеф тэр Египтэд одоо худалдагдсан хоёр дахь зорилгоо одоо тодорхойлж хэлж байна. Нэгдүг нь болохоор түрүүн 5 дугаар ишлэл дээр гарсан тий. Бурхан амийг аврахаар та нараас өмнө намайг илгээжээ. Одоо болохоор 7 дугаар ишлэл дээр Бурхан их авралаараа та нарыг амь хэлтрүүлж, үр удмыг чинь газар дэлхий дээр үлдээхээр та нараас өмнө намайг илгээжээ. 그러면서 이제 8절을 읽어보시고. За цааш нь 8 дугаар эшлэл нь шээ. Тийм учраас намайг нааш нь та нар явуулаагүй. Харин Бурхан явуулсан. Бурхан намайг фараоны эцэг, түүний бүх гэрийн эзэн, Египтийн бүх нутгийн захирагч болгосон билээ. 8절에 요셉의 그 놀라운 신앙을 여기 고백을 하게 됩니다. Энэ 8 дугаар эшлэл дээр Йосеф үнэхээр гайхалтай итгэлийн тунхагийг хэлсэн байна. 그것은 나를 애굽의 종으로 보낸 분이 당신들이 아니라 바로 하나님이시라는 것입니다. Намайг нааш нь өөрөөр хэлбэл тэр Египт рүү боол болгож явуулсан нь та нар биш, харин Бурхан юм аа. 자, 이 요셉이 이 환란 가운데 17년 동안 그 애굽의 그 환란 가운데 고난 가운데서 그 하나님의 뜻을 깨달은 거예요. Тэр энэ Египтэд худалдагдаж ирснээс хойш өнгөрсөн энэ 17 жилийн хугацаанд Йосеф өчнөө олон дээр зовлон бэрхшээл, асуудал, сорилтуудыг даван туулж байхдаа Бурханы хүсэл тааллыг олж мэдсэн байгаа. 분명히 17년 전에 요셉이 형님들에 의해서 애굽의 종으로 팔렸는데 그러나 그것이 하나님이 보냈다는 것입니다. 하나님 하셨다는 겁니다. 17 жилийн өмнө болохоор яалтчгүй ах нар нь Йосефийг Египт рүү боол болгоод худалдачихсан. Гэтэл тэр нь үнэндээ бол Бурханы хийсэн ажил байсан байна. 그러니까 요셉이 애굽에서 이렇게 하나님의 큰 은혜와 축복 가운데 총리가 된 것은 요셉이 하나님의 뜻을 바르게 깨달았기 때문에 가능했던 것입니다. Тэгээд Йосеф энэ тэр өөрийгөө боол болж худалдагдаж очсон тэр Египт гэдэг улсынхаа энэ бүр хамгийн тэргүүн тэр сайд буюу ерөнхий сайд нь болчихсон байгаа. Тэгээд хамаг ажил амьдрал нь бүтэмжтэй явж байгаа нь бол Йосеф өнгөрсөн хугацаанд Бурханы тэр хүсэл таалал төлөвлөгөө юу болохыг олж харсан, мэдсэн учраас л Бурхан түүнийг тэгж ивэж тийм агуу судал ерөнхий сайдын судалд
тавьж 자, өгсөн. 어떻습니까? 우리 모두에게도 여러 가지 환란이 있었고 고난이 있었습니다. Тэгэхээр биднэрт ч гэсэн янз бүрийн л зовлон, бэрхшээл, асуудлууд тохиолдож байсан. 그런데 그것을 어떻게 해석하느냐? 이게 상당히 중요합니다. Тэгэхээр тэр зовлон, бэрхшээл, асуудлыг яаж тайлсан бэ? Яаж тайлбарласан бэ гэдэг нь бас яаж тайлбарлаж байна вэ гэдэг нь маш чухал байгаамаа. 우리도 하나님의 종으로서 우리가 당한 모든 환란과 고난을 어떤 사람에 의해서 된 게 아니라 하나님이 허락으로 말미암아 나에게 환란과 고난을 주셨다고 우리가 확실히 깨달아야 됩니다. Бид нар ч гэсэн бид нарт өөрсдөө тохиолдож байгаа тэр зовлон бэрхшээл юм уу аль эсвэл асуудлуудыг хэн нэгэн хүнээс боллоо гэж харахаасаа өмнө тэгж тайлбарлахаасаа өмнө Бурхан надад зөвшөөрсөн зүйл гэж тайлбарлаж тэгж хүлээж авах нь зөв юм аа. 자, 요셉이 참 애굽에서 그 많은 그 환란과 고난 가운데서 자기 형님들을 원망하지 않고 불평하지 않았습니다. Йосефийн хувьд ч гэсэн Египтэд очиод өчнөө зовлон зүдгүүр асуудал бэрхшээлтэй тулгарсан ч гэсэн тэр болгондоо ах нарыгаа ерөөсө буруутгаагүй. 오히려 하나님께 감사했던 것입니다. Харин ч бурханд талархаж байсан. 그것은 바로 요셉의 자기가 애굽의 종으로 팔린 그 이유를 바로 깨달았기 때문에 그런 것입니다. Яагаад тэгж чадсан бэ гэхээр ерөөсөө өөрийгөө яагаад энэ Египтэд би болж худалдагдсан бэ, ирсэн бэ гэдгийг тэр шалтгааныг ойлгосон, мэдсэн учраас юм аа. 장차 그 흉년, 7년 동안의 흉년 동안, 7년의 흉년 기간 동안에 자기 가족, 자기 가족을 그 흉년에서 그 가족의 생명을 구하도록 하나님이 먼저 자기를 보내셨다는 것입니다. Тэр учир нь юу байсан бэ гэхээр тэр 7 жил үргэлжлэх өлсгөлөн ган гачийн хугацаанд бурхан Йосефоор дамжуулж ах дүүсийг нь гэр бүлийг нь аврахын тулд энэ бүхэн тохиолдсон байсан. 자, 우리도 우리가 당하는 여러 가지 환란이나 고난을 올바르게 해석해야 됩니다. 올바르게 깨달아야 돼. Бид ч гэсэн өөрсдөө учирсан тохиолдсон асуудал бэрхшээлийг маш зөв тайлбарлах, ойлгох хэрэгтэй. 그러니까 요셉도 하나님이 그 형님들을 이용해서 자기를 먼저 애굽으로 종으로 이렇게 팔리게 했다는 것입니다. Йосефийн хувьд ч гэсэн бурхан Йосефийн ах нараар дамжуулж Йосефийг Египт рүү болгож хөдөлсөн байна. 그래서 자기 가족의 생명을 구원하라고, 자기 식구들, 가족의 생명을 구원하고 보존하라고 하나님이 먼저 자기를 종으로 팔리게 했다는 올바른 해석입니다. Тэгэхээр өөрийнхөө гэр бүл ах дүүсийнхээ амийг аварч хамгаал гэсэн үгний үднэс Йосефийг бурхан ах нарын гараар дамжуулан Египт рүү бололгож худалджээ гэж ингэж тайлбарлах нь бол зөв тайлбар юм аа. 요나도 이와 같이 바다에 던져져서 물고기 뱃속에 들어가는 큰 환란을 당했는데 이것은 사람들에 의해서 그렇게 된 게 아니라 하나님께서 그렇게 했다는 겁니다. Йонач гэсэн хөлөг онгоцон дээрээс тэр хүмүүс түүнийг далаа руу шидээд тэгээд авраг загсны гидсэн дотор орсон. Тэгэд энэ Йонад тохиолдсон энэ үйл явдал бол тэр хөлөг онгоцон дээр байсан хүмүүсээс болоогүй харин бүгд бурхны хүсэл тааллаар бурхны төлөвлөгөөгөөр зөвшөөрлөөр болсон гэдгийг ойлгосон байна. 바로 그 니느웨 백성들의 생명을 구원하라고 하나님이 요나를 바다에 던지게 하시고
또 물고기 뱃속에서 이렇게 환란을 당하고 있다는 것입니다. Эцсийн зорилго нь бол ерөөсөө Ниневе гэх тэр том хотынд очиж тэр гэмшлийг тунхаглаж сайн мэдээг тунхаглуулахын тулд Йонаг далаа руу шидүүлж авраг загсаар залхиулсан байна. 그러니까 우리는 성경을 통해서 우리가 당하는 모든 환란이나 고난이나 우리의 모든 그 삶을 올바르게 깨달아야 됩니다. Учираас бид нэр Библиэр дамжуулан бид нэр амьдралд тохиолдож байгаа асуудал, зовлон, бэрхшээл, аливаа зүйлийн учир утгыг тайлбарлаж зөв ойлгох хэрэгтэй. 그래서 요셉이나 요나는 그 환란 가운데서 다른 사람을 원망하거나 불평하지 않았습니다. 오히려 자기 죄를 깨닫고 회개하고 그래서 하나님의 뜻을 깨닫고 이렇게 하나님의 구원 운동을 위해서 충성한 겁니다. Йосеф болон Йонагийн хувьд бол ийм асуудал, бэрхшээл, зовлон тохиолдох үед бусдыг бол огтхомж буруутгаагүй, харин өөрийнхөө гэм нүглийг ухаарч, ойлгож, гэмшиж, тэгээд тэр зовлон, бэрхшээл, асуудал дундаас Бурхны хүсэл таалал юу болохыг олж харж байсан. 자, 그래서 우리 시편 119편 71절 한번 보겠습니다. Дуулал 119-ийн 72 дугаар эшлэгийг харъя. 시편 119편 71절. 71-р эшлэл юм байна. 거기에 이제 그 시인이 뭐라고 고백했습니까? 고난 당한 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다 했습니다. Миний зовж шаналсан нь таны зарилгуудыг сурах болсон нь надад тустай гэсэн байна. 이 고난 가운데서 주님의 뜻을 배우게 되는 것입니다. Тэр их зовлон шаналлал дундаас эзний зарилгууд буюу эзний хүсэл тааллыг сурсан гэж байна. 하나님께서는 때때로 하나님의 종들, 하나님의 일꾼들을 환난 가운데 이렇게 고난 가운데서 연단을 하십니다. Бурхан зарим үед өөрийнхөө ажилчдыг, өөрийнхөө зарц нарыг ингэж зовлон бэрхшээл дунд дасгалжуулдаг. 그래서 그 환난 가운데서 하나님의 뜻을 올바로 이렇게 배우도록 하시는 것입니다. Тийхүү тэр зовлон бэрхшээл дунд Бурхны хүсэл тал юу болохыг зөв ойлгож ухаарах гэж бидэнд сургадаг байх нэ. 자, 우리도 이제 하나님이 주시는 환난과 고난이 있습니다. Бидэнд ч гэсэн Бурхны зөвшөөрсөн зовлон бэрхшээл тохиолддог. 요나처럼 요나의 그 불순종으로 말미암아 당하는 환난도 있고요. 또 아무 죄도 없는데 하나님의 뜻을 위해서 이렇게 주시는 그런 고난도 있습니다. Йона шиг Бурханд дуулуургүй байснаасаа болоод тохиолддог гай зовлон бэрхшээл гэж байна. Бас ямар ч гин буруугүй байж идэл Бурхан өөрийнхөө хүсэл тааллыг мэдүүлэхийн тулд өгдөг гай зовлон гэж байна. 또 고난 가운데서 우리가 한 가지 깨닫는 건 하나님께 기도하는 것입니다. 완전히 하나님께 기도하는 것. Тэгэхээр тэр зовлон бэрхшээлтэй үед бид нэр юуг ойлгож авах ёстой вэ гэхээр ерөөсөө Бурханд бүрэн найдах. 이사야 26장. суралцах 이사야 хэрэгтэй юм аа. Исая 26장 16절. 26-гийн 16. 읽어보세요. 16장 16절. Эзэн минь тэд шаналхдаа таныг ирсэн, таны гисгэлд дээр нь байхад шивнэсэн залбирлал гарнаа.
이 환란 가운데서 주님을 앙모하는 거예요. 간절히 주님을 사모하는 것입니다. Тэр тэгж их зовлон шаналл донд байхдаа эзнийг ирж хайсан гэж байна. 또 주님의 징벌, 이 주님의 징벌의 환란 가운데서 간절히 주님께 기도하는 것입니다. Тэгээд эзнийг тааллыг ирж хайсан. Тэгээд эзний тэр гисгэлт шийтгэл донд байхдаа эзэнд чин сэтгэлээсээ залбирсан. 자, 우리가 이 고난 가운데서, 환란 가운데서 하나님을 앙모하고 주님께 간절히 기도하는 거예요. Тэр зовлон бэрхшээл донд байхдаа бид нэр яах ёстой вэ гэхээр эзнийг иргэн хааж түнд чин сэтгэлээсээ залбирах хэрэгтэй. 자, 그래서 시편 50편 15절 한번 봅시다. 50편 15절. 네, 15절. За мөн дуулал номын 50 дугаар бүлгийн 15 дугаар эшлэгийг харъя. 읽어보세요. Зовлон шаналнгийн өдөр намайг дууд, би чамайг аврах бөгөөд чи намайг хүндэтгэнэ. 오히려 이 환란 가운데서, 이 고난 가운데서 하나님을 영화롭게 하는 그런 고난을 우리한테 주시는 겁니다. 환란 통해서 하나님께 영화롭게 하는데 그 비결은 간절히 하나님을 찾고 하나님께 기도하는 것입니다. Энэ зовлон бэрхшээл нь харин ч одоо биднэрт эргээд алдар болдог. Яагаад вэ гэвэл одоо тэр зовлон бэрхшээлийг эргүүлээд бид нэр одоо алдар болгох гол нууц нь болохоор чин сэтгэлээсээ эзэн бурхандаа хандан залбирах явдал юм аа. 그러니까 하나님은 이와 같이 하나님의 영광을 위해서 때때로 하나님의 종들을 환난 가운데서 이와 같이 하나님께 간절히 기도하게 해서 구원해 주시는 겁니다. Тэр бурхан зарим тохиолдолд энэ зовлон бэрхшээлийг өгөхдөө өөрийнхөө алдрын төлөө тэгээд тэр зовлон бэрхшээл донд бид нэр чин сэтгэлээрээсээ бурханыг ирж хайн залбирах юм бол тэр залбирлаар дамжуулан биднийг авардаг. 그래서 우리도 요셉처럼 자, 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라 하고 우리가 이렇게 하나님의 영광을 드러내는 거예요. Тэгсний эцэст бид нар яг л Йосеф шиг намайг ийшээ илгээсэн нь та нар биш харин бурхан юм аа гэж өчөж тунхаглах. Тийм одоо тэгхийн тулд бурхан зарим тохиолдолд зовлон бэрхшээлийг зөвшөөрдөг байна. 그래서 이 요나도 이렇게 물고기 뱃속에 들어가는 큰 환란을 통해서 하나님이 나에게 주셨구나 그렇게 확신하고 물고기 뱃속에서 하나님께 간절히 기도한 겁니다. Янач гэсэн тэр загсны гидсэн дотор загсан залгуулж гидсэн дотор нь орсон хойно тэр зовлонг үдсний эцэст бурхан энэ бүх зовлонг надад зөвшөөрсөн юм байна гэж бурханы тааллыг ойлгосон байна. 그리고 자신의 죄를 철저히 회개하고 자기를 겸손하게 낮춘 것입니다. Тэгээд өөрийнхөө гим нүглийг бүрэн гимшиж өөрийгөө дорд болгож даруй болсон. 자, 그래서 이 하나님의 영광을 위해서 우리들에게 허락하신 각자의 그런 환난이나 고난이 있다는 것입니다. За тэгэхээр энэ мэдчлэн бурхан өөрийнхөө алдаршуулахын тулд хүн болгонд өгдөг тийм зовлон, бэрхшээл, гайхамшиг гэж байдаг байна. 그리고 우리가 하나님의 말씀을 바로 깨달을 수 있는 것도 이 고난 가운데서 하나님의 말씀이 발견이 되고 그 하나님의 말씀을 올바로 해석할 수 있다는 것입니다. Бас бид нар ийм зовлон бэрхшээлтэй учирч байж тэр зовлон бэрхшээл донд байхдаа л бурхны үгийг хамгийн зөвөр ойлгож ухаарж хүсэл тааллыг нь мэдэж авдаг. 그래서 우리가 고난 당하기 전에는 내 마음대로 내 뜻대로
살았던 것을 회개하고 이 고난을 통해서 이제부터는 하나님의 뜻을 순종하게 되는 것입니다. Зовлон бэрхшээл учрахаас өмнө өөрсдийнхөө дураар амьдарч ирсэн тэр бүх гэм нүглээ гимшээд тэгээд тэр зовлон бэрхшээлээр дамжуулан Бурхны хүсэл тааллын дагуу амьдрахаар шийддэг байгаа. 예수님도 받으시는 고난을 통해서 예수님이 하나님의 아들이시지만 그 받으시는 고난을 통해서 그 하나님이 주신 고난입니다. 하나님이 주신 고난을 통해서 거기서 순종을 배우셨다고 했습니다. Есүс ч гэсэн бас хэдийгээр тэр өөрөө бурхан байсан ч гэсэн, бурханы хүү байсан ч гэсэн, бурханы зөвшөөрсөн, бурхан эцгийнхээ өгсөн тэр зовлон шаналлаар дамжуулан бурхан эцэгтэй дуулууртай байхад суралцсан гэсэн байна. 그 순종을 통해서 예수님의 인성도 온전하게 되었다고 했습니다. Тэгээд тэр дуулууртай байдлаар дамжуулан Есүсийн тэр хүмүүн чанарамч гэсэн бүрэн төгс болсон. 그러니까 이 고난이 유익이 참으로 많은 것입니다. Тийм учраас зовлон бэрхшээлийн ашиг тус гэж асар их юм ба. 예수님이 하나님의 아들이시면서도 하나님이 주신 고난을 통해서 순종을 배우셔서 온전하게 거룩하고 흠이 없도록 그렇게 살아가셨습니다. Иесус ч гэсэн Бурхны хүү байсан хэрнээл Бурхны өгсөн тэр зовлонгоор дамжуулан дуулууртай байдалд суралцаж түүний зан чанар ч гэсэн төгс төгөлдөр болсон гэж байна. 그러니까 우리 하나님의 일꾼들도 이 고난을 통해서 거기서 순종을 배워가지고 점점 온전한 사람이 되어가는 것입니다. Бурхны ажилчид, Бурхны зарцнаар ч гэсэн энэ зовлон бэрхшээлээр дамжуулан дуулууртай байдалд суралцаж улам бүр төгс болж явах ёстой юм аа. 그래서 사람이 하나님의 사람으로 점점 변화되는 것입니다. Тэгснээр бид нэр яг л Бурхны хүмүүс болж баг багаар өөрчлөгддөг. 여러분 모세도 하나님의 사람이잖아요. 모세. Мосе ч гэсэн Бурхны хүн байсан тийм үү? 모세가 어떻게 하나님의 사람이 됐습니까? Гэтэ Мосе яаж Бурхны хүн болсон бэ? 모세가 미디안 광야로 도망갔죠. 모세가. Тэгээ Мосе анх тэр Медианы тал руу зүхтаасан байгаа тийм ээ. 애굽의 바로 왕이 모세를 죽이려고 하니까 모세가 그 왕을 두려워해서 미디안 광야로 도망갔어요. Тэгээ Египтийн фараон Мосег алах гэж хайсан тэр үед Мосе зүхтаад тэгээд Медианы талд очсон байгаа. 모세가 미디안 광야에서 무려 40년 동안을 이 목동 양치기로 살았습니다. Тэгээд Медианы цөлд очоод 40 жилийн турш хонь хариулж амьдарсан. 모세는 한 번도 자기를 미디안 광야로 쫓아보낸 그 애굽의 바로 왕을 원망한 적이 한 번도 없습니다. Гэхдээ тэр 40 жил тэнд хоньчноор амьдрахдаа нэг ч удаа тэр өөрийг нь хөөж одоо тэр зүхтахад хүргэсэн тэр Медиан руу зүхтахад хүргэсэн Египтийн фараонд гомдлож байгаагүй. 오히려 거기서 미디안 광야에서 그 환난 가운데서 고난 가운데서 모세가 철저하게 하나님 앞에 회개하고 낮아지고 온유한 사람, 겸손한 사람으로 이렇게 연단을 받게 된 것입니다. Харин ч тэр 40 жилийн турш тэр одоо хоосон цөл тийм ээ тэр Медианы талд одоо хонь хариулж амьдрахдаа эзний өмнө бүрэн дүүрэн одоо даруй болж дүлгөөн номхон зан чанартай Бурхны хүн болж өөрчлөгдсөн байгаа. 모세는 미디안 광야 40년 그 연단을 통해서 철저하게 이제는 자기를 부인하고 이제 하나님의 말씀만 믿고 순종하는 그러한 하나님의 사람으로 변하게 된 겁니다.
Тэр эцгүүхээр гэн тэр одоо илчилгүй хоосон тэр говь цөл тэр медианы цөл амьдарч байсан тэр 40 жилийн амьдралаараа дамжуулан Мосе өөрийгөө одоо бүрэн дүрэн үгүйсгдэг зөвхөн эзэн бурхнаа итгэж найдаг түүний үгийг тушаал зааврыг бүрэн дуулууртай дагдаг нэгэн болж өөрчлөгдсөн. 그렇게 해서 하나님은 그 모세를 통해서 애굽에 있는 이스라엘 백성들을 구원해 내도록 사용하신 것입니다. Тэгээд эцэст нь бурхан Мосеогоор дамжуулан Израильд Египтэд боолчлогдож байсан Израилийн ард түмнийг аврахад ашигласан байгаа. 우리도 하나님의 구원을 위해서 하나님의 구원 운동을 위해서 하나님이 우리도 철저하게 연단하시고 훈련하신다는 것을 반드시 기억하셔야 됩니다. Бид ч гэсэн бас бурхан өөрийнхөө авралын үйл хэргийн төлөө бид нарыг бас бүрэн одоо бэлтгэж дасгалжуулдаг, хатуужуулдаг гэдгийг ерөөсөө мартаж болохгүй. 우리가 뭐 성공을 위해서, 뭐 세상에서 잘 살기 위해서, 사람들 앞에 뭐 높임을 받기 위해서 우리가 고난받는 게 아니에요. Бид нар бол энэ дэлхий дээр сайн сайхан амьдрахын тулд энэ дэлхий дээр амжилт олохын тулд айсгуулвал хүмүүст хүндлэгдэж нэр хүнд олохын тулд зовлон эдэлж байгаа юм биш ээ. 우리는 하나님의 종으로서 하나님의 구원을 위해서 철저하게 이용당하는 그런 하나님의 일꾼으로 일꾼이 되기 위해서 우리가 고난을 받는 것입니다. Бидний одоо эдэлж байгаа зовлон эдэлж байгаа шалтгаан бол ерөөсөө 100% бурхны хүн болохын тулд бурхны хүсэл тааллыг мэдэж тэр хүсэл тааллыг нь дуулууртай дагдаг нэгэн болохын тулд зовлон бэрхшээлийг туулж байгаамаа. 이것을 우리가 반드시 명심하시고 우리가 환난이나 고난을 통해서 자기의 유익을 구하지 말고 철저하게 하나님의 구원을 위해서 우리가 순종하고 헌신해야 됩니다. Үүнийг бол бид нар үнэхээр бүрэн дүрэн ойлгох хэрэгтэй, гарах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө эрх ашигын төлөө биш, харин бурхны авралын ажлын төлөө тэр зовлон бэрхшээлийг туулж хатуужиж бэлтгэдэг ёстоймаа. 자, 오늘 요나를 통해서 우리가 요나가 물고기 뱃속에 그 환난을 통해서 요나가 우리에게 주는 여러 가지 많은 교훈들이 있는 것입니다. Тэр өнөөдөр бид нар одоо үзэж байгаа Йона намаар дамжуулан ялангуяа Йона тэр аврах загсны гидсэн дотор тэр зовлон бэрхшээл дунд одоо хэрхэн бурханд хандаж залбирч байна вэ гэдэг энэ дүр төрхөөр дамжуулан олон зүйлийг бид нар сурч байна. 자, 요나 2장 4절 읽어보세요. За дөрөвдүгээр эшлэгийг уншъя. Би мэлминээс тань зайлуулагдсан ч ариун сүмийг тань дахин үзгсэн гэж би хэлэв. 예, 내가 말하기를 요나가 말을 합니다. 지금 어디에서 말을 하고 있죠? Йона хэлсэн гэж байна тийм ээ. Энэ хаана хэлж байгаа вэ? 바로 물고기 뱃속에 들어가서. Аврах загсны гидсэн дотор байхдаа хэлж байгаа. 여러분 물고기 뱃속에 들어가면 죽는 겁니다. 100%다 죽는 거예요. Тэгээ загсны гидсэн дотор орох юм бол ерөөсөө л үхэн гэсэн үг. Ерөөсөө 100% үхэн. 뱃속에 들어가서 완전히 사람이 녹아요. 그 녹아서 다 이제 물고기에게 완전히 그냥 양식이 돼버리는 겁니다. Тэгээ загсны гидсэн дотор орох юм бол ерөөсөө л одоо хайлаад тийм ээ. Одоо байхгүй болно. Тэр загсны хоол болно гэсэн үг. 여러분 물고기 뱃속에 들어갔다가 3일 만에 살아난 사람 있습니까? Өөр одоо Йонаас өөр биш ээ. Йонаас өөр аврах загсанд залгуулад загсны гидсэн дотор ороод 3 өдөр байжснаа амьд гараад ирдэг хүн ер нь байгаа юу? 그러니까 사람들의 생각으로는 도저히 이것은
이해가 안 가는 거예요. 믿을 수가 없는 그런 사건이에요. Тийм учраас энэ Яна тохиолдсон энэ явдал бол үнэхээр хүмүүс одоо уншаад ч гэсэн итгэдэггүй. Үнэхээр итгэхийн аргагүй үйл явдал юм. 그러니까 요나서를 사람들이 그 꾸며낸 얘기라고 합니다. 꾸며낸 얘기라고. Тиймээс Яна намыг хүмүүс болохоор зүгээр одоо худлаа одоо зохиол гэж үздэг. 여러분 다니엘서 보면은 그 다니엘의 세 친구 사드락, 메삭, 아벤느고가 풀물불 속에 들어갔다가 거기서 죽지 않고 살아나오잖아요. Бид нар бас Даниэл намыг мэднэ тийм ээ. Даниэл намын дээр болохоор Даниэлийн 3 найз Шадрах, Месшак, Абедnego гэж ингэж 3 найз нь тэр хүчтэй галалсан, ширүүн галалсан 100хан дотор шидүүлээд тэндээсээ амьд гараад ирдэг шүү дээ. 아, 이거 얼마나 그 풀물불이 맹렬히 타는 풀물불이에요. 보통날 풀물불보다 7배나 더 뜨겁게 해가지고 사드락과 메삭과 아벤느고를 풀물불 속에 던져 넣어버렸습니다. Тэр 100-ыг бол тэр өдөр бүр урдынхаасаа 7 дахин хүчтэй галалсан байсан гэж байгаа. Тийм хүчтэй гал дотор хаягдаад тэгээд тэр 3 найз нь амьд гараад ирдэг. 아, 그런데 사드락, 메삭, 아벤느고가 풀무불 속에 들어가서도 죽지 않고 다시 살아서 나오게 됩니다. Тэр гал руу шидэгдээд тэгээ ерөөсөө бэртэж гэмтэлгүйгээр амьд гараад ирдэг. 머리카락 하나 거슬리지 않았다고 했습니다. Тэгэл ширхэгч ус нь гэмтээгүй төлөгдөөгүй байсан гэж 그 옷이 타지도 않았다고 했습니다. хувцс нь хүртэл шатаагүй төлөгдөөгүй байсан. 불탄 냄새도 없다고 했습니다. Тэр читгээлэл одоо шатсан одоо төлөгдсөн тийм үнэрч байхгүй тий хиншүү хэрвасч үнэртэхгүй байсан гэж. 이것이 하나님의 권능으로 하나님의 능력으로 풀무불 속에서도 살아나오게 되고 또 물고기 뱃속에서도 요나가 살아나왔어. Тэр бурхны л ерөөсөө хүч чадлаар бурхны тэр гайхамшигтай нэгүслэр тэр галтай зухнаас ч аврагдсан байна. Йона болохоор энэ загсны гидсэн дотроос ч гэсэн аврагдсан байна. 다니엘서 보면 다니엘이 사자굴에 그 굶주린 사자굴에 들어갔다가 거기서도 전혀 해를 받지 않고 다시 살아나왔습니다. Бас Даниэл номон дээр Даниэл өөрөө ч гэсэн тэр өлсгөлэн арслангуудын үүрэнд нөхөнд хаягдсан. Тэгсэн хэрнээ тэндээс ерөөсөө ямар ч гэмтэл бэртэлгүйгээр шарах соргүйгээр амьд гарч ирсэн. 우리 예수님은 십자가에 못 박혀 죽어서 땅 속에 장사 지냈다가 3일 만에 다시 부활하셨습니다. Есүс ч гэсэн загламай дээр цовдлогдож нас бараад шуулагдаад тэгээд 3 дахь өдрөө өхлөөс эргээд амьлчихсан. 이와 같이 하나님은 얼마든지 그 하나님의 능력으로 하여튼 풀무불 속에서도 구원해 주시고 사자굴에서도 구원해 주시고 또 고기 뱃속에서도 구원해 주시고 무덤에서도 우리를 다시 살려 주시고 하나님이 하시는 거예요. Тэгэхээр бурхан ингээс харах юм бол бүгдээрээ бурханы хийсэн ажил байгаа. Тэр загсны гидсэн дотроос ч аврагдчихээн. Тэр 7 дахин хүчтэй галалсан галтай зуухнаас ч аврагдчихээн. Өсвөлэн арслангийн үрнээс ч аврагдчихээн. Булшнаас ч аврагдчихээн. Үхлээс ч амьлуулагдчихээн. Энэ бүхэн бол бурханы хийж байгаа ажил юм аа. 그래서 우리는 이런 전능하신 하나님 참 사람을 생명을 구원하시고 살리시는 이 하나님을 믿고 의지하는 것입니다. Тийм учраас бид энэ төгс хүчит бурхан бүхнийг чаддаг, үснийг ч гэсэн амьлуулдаг энэ аврагч гайхалтай бурханд бид нар итгэх ёстой юм аа. 자, 요나서 2장 4절 내가 말하기를 요나가 말을 하고 있습니다. За тэгээд 4-р эшлэл дээр тий
Би хэлж байна гэсэн Йона хэлсэн байна. 자기 물고기 뱃속에 들어가서 꼼짝없이 죽는데 거기서 지금 요나가 아, 이렇게 살아서 말을 하고 있다는 거예요. Уул нь бол тэр загасны эзэнд ороод аль хэдийн өвчих ёстой байсан тий. Гэтэл өвхөлгүйгээр тэр амьд байна. Тэгээд амьд байгаа болохоор Йона тэндээс одоо хэлж байна. 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다. 이 확신을 갖게 된 것입니다. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би эзний мэлминээс зайлуулагдсан ч гэсэн таны ариун сүмийг дахин үзэгсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр маш үзэн гэдэгтээ итгэлтэй хэлсэн байна. 자, 요나가 자기의 불순종한 죄 때문에 그 하나님의 징벌을 받아서 바닷속에 던져지고 물고기 뱃속에 들어가는 절망적인 그런 환난을 당했지만 그러나 자기는 죽지 않고 살아서 다시 하나님의 성전을 보겠다는 것입니다. Ян болохоор өөрийнхөө тэр дуулуургүй байдал өөрийнхөө гин буруугаас болоод тэр далай руу хаягдсан тэгээд авраг загсны гидсэн дотор орсон боловч тэр би үхэлгүйгээр эзний сүмийг үзэх болно гэсэн тийм тэр юу лээ сэтгэлээр унмаар тийм байдал дотор ч гэсэн ийм итгэл найдварыг тэгж залбирсан байна. 여기서 우리가 한 가지 또 배울 수 있는 교훈은 어떠한 역경이나 환난과 고난 속에서도 절망하지 말고 구원의 하나님, 생명의 하나님께 기도하라는 것입니다. Эрэндээс ч гэсэн бид нар юуг сурч болох вэ гэхээр ямар ч цөхөрмөр хүнд хэцүү зовлон бэрхшээлтэй байдалд орлооч гэсэн сэтгэлээр үнэлэхгүйгээр тэр дотроосоо авралын бурхан, амийн бурханд хандан залбирах хэрэгтэй. Тэр бурхандаа итгэж найдах хэрэгтэй гэдгийг сурч болно. 하나님의 일꾼들은 어떠한 절망적인 그런 환난 가운데서도 낙심하지 말고 소망의 하나님께 기도하라는 것입니다. Бурхны хүмүүс, бурхны ажилчид бол ямар ч тэр цөхөрмөр, шантармаар нөхцөл байдалд орсон ч гэсэн сэтгэлээр уналгүйгээр итгэл найдварын бурхнаа зөвхөн ширтэн харах хэрэгтэй юм аа. 여러분들이 물고기 뱃속에 들어가는 그런 환난은 당하지 않지만 우리가 당하고 있는 여러 가지 크고 작은 그런 환난 가운데서도 낙심하지 말고 소망을 가지고 하나님께 기도하라는 것입니다. Хэдийгээр бидэнд одоо Йона шиг ингэж авраг загсан хүртэл залгиулах хэмжээний тийм зовлон бэрхшээл тохиолдохгүй байж болох ч гэсэн их баг ямар ч тийм асуудалтай зовлонтой үед ерөөсөө сэтгэлээр унаж итгэлээ алдаж болохгүй найдварын бурхнаасаа тас зууран түүнд л зөвхөн бүх итгэл найдвараа өгөх хэрэгтэй юм аа. 여러분, 기도의 체험이 다 있으시죠? 기도의 체험. Та нар бүгдээрээ залбирдаг үстэй тийм ээ? 내가 어려운 가운데 기도를 했는데 하나님이 그 기도를 들어주셔서 그 어려움을 다 해결해 주시고 안 될 것인데 되게 해 주시고 실패할 것인데 성공하게 하시고 그런 체험이 있지 않습니까? Залбирлын туршлага бүгдээрээ л та нарт байгаа бах тийм ээ. Би ямар нэгэн асуудал тохиолдлоо гэхэд би тэр асуудлын төлөө залбирч байхад бурхан тэр асуудлыг шийдэж өгдөг ч юм уу. Эсвэл ямар ч боломжгүй гэж бодож байсан зүйлийг маань боломжтой болгож өгөх ч юм уу. Бүтэхгүй дээ гэж бодож байсан зүйлийг маань амжилттай болгож өгөх ч юм уу. Ийм туршлага бол та нарт байдаг баха. 자, 거룩하신 아버지 하나님, 저희들이 당하는 여러 가지 환난과 고난 가운데서 하나님의 뜻을 잘
깨닫게 하시고 어, 하나님을 영화롭게 할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Харин бурхан минь бидэнд учирдаг олон зовлон бэрхшээл, олон асуудлууд, сорилтууд донд бид нэр дундаас бурхан таны хүсэл тааллыг зөв таньж мэдээж ойлгож авахд та туслаарай. 그래서 하나님을 영화롭게 하는 하나님의 사람으로 잘 만들어질 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Ийгүү бид бурхан таныг алдаршуулдаг, бурхан таны хүмүүс болж урлагдан бүтээхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 자, 요나서 2장 5절입니다. Аюна 2-ын 5. 5절 읽어주세요. Ус намайг аминд хүртэл хүрээлж, оёоргүй гүн намайг нөмөрч, толгойг минь замаг ороолоо. 자, 물이 나를 영혼까지 둘러싸오며 또 기품이 나를 에워싸고 바다 풀이 내 머리를 감쌌나이다. Ус намайг аминд минь хүртэл хүрээлсэн, оёоргүй гүн намайг нөмөрч авсан, замаг толгойг минь ороосоо. 자, 5절에 보시면 그 요나가 지금 자신이 당하고 있는 그 어려움, 자신이 당하고 있는 그 고통을 호소하고 있습니다. Yani 5 дахь ишлээс харах юм бол Йона өөрт нь тулгараад байгаа тэр аюул, эрсдэл, тэр зовлон бэрхшээлийг одоо яг байгаа тэр хിവэр нь бурханд мэдүүлж байна. 현재 자신이 당하고 있는 이 고통은 육체적인 고통뿐만 아니라 그 영혼까지도 지금 고통을 당하고 있다는 것입니다. Тэгээ энэ 5 дахь ишлэл дээр ус намайг аминд хүртэл хүрээлсэн гэдэг нь болохоор Солонгос библиэр бол ус намайг сүнсэнд минь хүртэл хүрээлсэн гэсэн орчуулгатай байгаа. Тэгэхээр Йонаг учирсан энэ гай зовлон болохоор зөвхөн бие махбодын хувьд л эдэлсэн тийм зовлон бэрш сүнсэнд нь хүртэл сүнсэнд нь тулсан тийм зовлон бэрхшээл байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 여러분, 지금 요나가 그 깊은 물 속에, 바다 속에 지금 빠졌는데 그 바다가 바로 지중해입니다. Тэгээд Йона нөгөө хайсан тэр тэнгис тэр далайн нь болохоор газрын дундад тэнгис байгаа. 지중해는 그 수심이, 바다 밑에 수심이, 평균 수심이 약 1,500m라고 그래요. За юу газрын дундад тэнгисийн одоо гүн нь болохоор ойролцоогоор 1500 дунджаар 1500 м гэж байгаа. 여러분, 이 바다 속에 들어가면 그 깊이 들어갈수록 수심이 깊을수록 그 물의 압력이 큽니다. За хэрвээ одоо далайн усанд орох юм бол тийм ээ доошлох тусам гүн рүүгээ болох тусам усны даралт гэж айхтар юм байдаг. Тэр даралт маш хүчтэй болдог. 그래서 이걸 수압이라고도 합니다. 이 수압에 눌리고 물의 압력에 눌리는 걸 수압이라고 해요. Тэгээ усны даралт маш хүчтэй дардгаа. 그래서 이 요나가 지금 깊은 바다 속에 잠겼다고 했는데 지중해 그 깊이가 수심이 1,500m라고 하면은 엄청난 그 사람이 살 수 없는 도저히 사람이 살 수 없는 그런 물의 압력이 있는 곳입니다. Тэгэхээр юу Йона ч нь болохоор тэр бүр гүнд нь хаягдчихсан. Тэгээд энд ч гэсэн оёоргүй гүн намайг нөмөрсөө гэж байна. Тэгэхээр 1500 метрийн гүнтэй тэр тэнгист хаягдсан гэд бодоод үзэхээр одоо үнэхээр одоо хүн амьд үлдэхийн аргагүй аимшигтай одоо хүн дааж чадхааргүй тийм их даралт төрн ирсэн гэсэн үг. 일반적으로
이 바닷속에 들어가는 그 다이버라고 합니다. 이 다이버들이 일반적으로 들어가는 깊이가 30m라고 합니다. 수심 30m. Нөгөө далайн шумбагчд байдаг шүү дээ тийм ээ. Мэргэжлийн шумбагчд янз бүрийн одоо техник хэрэгсэл одоо зөв өмсөж зүгээд ордог. Тэр хүмүүсийн одоо хамгийн гүн шумбаж чадах хэмжээ бол ерөнхийдөө 30 м байдаг. 30 метрийн гүнд л одоо шумбаж чаддаг байна. 그래서 그 30m 수심 밑에 들어가도 그 물의 압력에 의해서 많은 그 부상을 입을 수가 있고 몸에 그 많은 그 치명적인 그 상처를 입을 수가 있다고 합니다. Тэгээд тийм хүмүүс ч байсан шумбагчд хүртэл одоо 30 метроос доош бол бүр аюултай одоо 30 метр л гүндэл одоо шумблаа гэхэд одоо биед нь янз бүрийн одоо өөрчлөлт мэдэгдэж тэр ч тэгэл бас ноцтой гэмтэл авах ч гэсэн эрсдэлтэй байдаг. 이 초보자들은 18m, 수심 18m 이상을 들어갈 수 없다는 거예요. 초보자들은. Тэгээ харин одоо анхан шатны тийм мэдлэг дөнгөж одоо анхлан шумбаж байгаа тэгэж одоо усанд сайн сэлж чаддгүй шумбаж чаддгүй тийм хүмүүсийн хувьд бол 18 метрээс гүнлүү бол шумбаж чаддгүй шумбахыг ч хориглодог. 잠수하는 사람들은 잠수복을 입습니다. 머리부터 발끝까지 완전히 이 잠수복과 모자를 쓰고 이렇게 완전 무장을 하고 들어가는 거죠. 그래도 30m 네, 30m 이하로는 이상은 안 된다는 거죠. 일반적으로는. За тэгээд нөгөө мэрэгжлийн шумбагчд бол мэдээж одоо нөгөө юу зориулалтын хувцас хэрэглэлтэй ингээд шумбаж байгаа. Тэгсэн ч гэсэн 30 метрээс доош бол маш хэцүү байдаг. 근데 이제 고도로 숙련된 그런 잠수부들은 100m까지 세계 신기록이 100m까지 들어갔다는 신기록이 있습니다. Тэгээ яг үнэхээр одоо олон жилийн туршлагатай бүр одоо мастер шумбагчд бол дэлхийн рекорд нь бол 100 м шумбсан байдаг юм байна. 300m까지 들어갔다는 거예요. 신기록이. 세계 신기록. дэлхийн одоо шинэ рекорд нь болохоор 300 м гинэ. 300 м хүртэл одоо шумбаж чадсан байдаг юм байна. 이 잠수함을 타고도요. 일반적으로 잠수함을 타고도 500m, 수심 500m 이상은 들어갈 수 없다는 겁니다. За тэгвэл нөгөө шумбагч онгоцууд байдаг шүү дээ тийм зориултын одоо шумбагч байлдааны зориултын тэр шумбагч онгоцнууд болохоор 500 м хүртэл шумбаж чаддаг. Тэрнээс доош бол хэцүү байдаг байна. 그러니까 이 사람이 500m 그 이하로 더 이상 밑으로 들어가게 되면 몸이 다 해체된답니다. 수압에 의해서 몸이 다 완전히 부서진다는 거예요. Тэгээд 500 метрээс доош одоо шумбах юм бол ер нь хүний бие ингээд тэр усны даралтыг тэсэж чадахгүй задардаг гинэ. 근데 지금 요나는 그 지중해 수심이 1500m라고 하니까 뭐 500m보다도 더 깊은 뭐 1000m도 될 수 있죠. 도저히 인간이 살 수 없는 그런 압력이 있는 곳, 그까지 내려간 거예요. Тэгэхээр Яна болохоор тэр 1500 метрийн гүнтэй тэр газрын дундад тэнгис рүү шидэгцээ хаягдсан гэдэг байгаа. Тэгэхээр тэр оюургүй гүнд ингээ унсан гэдэг тийм. Тэгээ хөлгүй гүн гэсэн. Тэгвэл тэр одоо метрээр гүнийг ингээ тооцоод үзэх юм бол магадгүй 500-аас ч илүү бүр одоо 1000 м ч юм уу. Үнэхээр хүн бол үнэхээр одоо хүний хүч бололцоогоор бол эзэж одоо хүрч чадхааргүй тийм гүнд очсон гүнд хүртэл хаягдсан байна. 그러니까 인간의 그 몸을 가지고 도저히 생존할 수 없는 그 수압이 있는 곳까지 내려갔는데 얼마나 고통스럽겠습니까? Одоо зингийн хүний энэ махан биеэр үнэхээр тэсэж чадашгүй тэсхийн аргагүй тийм одоо хүнд тийм усны даралт ирж байгаа тийм гүнд хаягдсан болохоор
Yonaгийн хувьд одоо ямар хэцүү байсан болоо? 그래서 너무나 고통스러우니까 수압의 고통이 너무 고통스러우니까 그 고통이 영혼까지 미쳤다는 겁니다. Үнэхээр тэсвүүе бэрх тэр усны даралт тэр харанхуу тэр усан доторх тэр аимшигтай байдал үнэхээр тэсвүүе бэрх байсан учраас тэр ус намайг аминд минь хүртэл хүрээсэн. Тэр солонгос орчуулгаар бол ус намайг сүнсэнд минь хүртэл хүрээсэн гэж хүртэл одоо илэрхийлсэн байна. 물의 그 압력과 수압이 너무나 심하기 때문에 그 영혼까지 눌렸다고 이렇게 고백하고 있어요. Үнэхээр тэсвүүе бэрх байсан учраас л тэр аминд минь хүртэл тэр ус хүрсэн. Ус аминд минь хүртэл хүрлээ. Сүнсэнд минь хүртэл намайг дарж байна гэж ингэж илэрхийлсэн. 그리고 다시 말하고 있습니다. 바다의 기품이 나를 에워쌌다고 말합니다. Тэгмээ цааш нь оёргүй гүн намайг нөмөрсөн. 요나는 계속해서 깊은 바다라고 강조하고 있습니다. Тэр ингэж ажиглах юм бол Йона олон удаа ингэж тий оёргүй гүн бүр тэр тэнгисийн гүн далайн зүрх гэх мэтчлэн үнэхээр маш гүнд усны тэр гүн лүү хаягдсан гэдгийг илэрхийлсэн байна. 그러니까 이것은 인간이 생존할 수 없는 그 수압이 압력으로 생존할 수 없는 그 깊은 바다 속에서 지금 요나가 고통을 당하고 있다는 것입니다. Тэгэхээр үнэхээр хүний махан биеэр бол дааж тэсэж чадахгүй тийм одоо хүнд даралт бүхий тийм гүнд хаягдсан. 또 요나는 말합니다. 바다풀이 내 머리를 감쌌나이다. 바다풀. Тэгээ цааш нас толгойг минь замаг ороолоо гэсэн байна. 여러분 이 바다 속에 들어가면 바다 풀들이 있습니다. Тэгээ далайн гүн лүү ингээд ороод үзэх юм бол замаг гэх мэтчлэн янз бүрийн далайн ургамлууд байдаг. 뭐 그걸 해초라고도 하죠. 해초. 바다풀, 해초. Далайн ургамлууд. 자, 그 바다풀이 머리를 감쌌다고 했습니다. Тэгээ тэр одоо далайн ургамлын нэг болох замаг түүний толгойг ороосон гэж байна. 자, 이와 같이 환란이 이 깊은 바다 속에서 그 물의 수압과 압력으로 인해서 이렇게 처절하게 지금 고통을 당하고 있다는 것입니다. Тэгээ энэ мэдчлэн одоо тэр далайн гүнд тэр оёргүй гүнд тэр хүнд усны тэр хүнд даралтыг одоо биеэрээ мэдрээ тэгээд тэр усны замаг зангуунд ороодоод үнэхээр тэр хүнд хэцүү тэсвүүе бэрх байдалд байгаа гэдгийг илэрхийлсэн. 세 번째 대지 절망 속에서 여호와의 구원을 확신하고 기도함. За 3 дахь хэсэг нь болохоор тэр цөхрөл дундаас Бурхны авралд найдаж бат итгэсэн. 요나가 그러한 절망적인 그 어려움 속에서도 하나님이 구원을 확신하고 기도했다는 것입니다. Тийм одоо цөхөр мөр шантармаар тийм нөхцөл байдалд байхдаа ч гэсэн Йона найдвар тээж Бурхны авралт бат итгэлтэйгээр залбирсан гэж байна. 6절로 9절까지입니다. 6-аас 9-р эшлэл. 6절 읽어보세요. 6-р эшлэгийг уншъя. Уулсын уг руу би уруудав. Үүд хүндлэн үрд хаалттай тэр газар руу би уруудлаа. Гэсэн ч эзэн бурхан минь амийг минь та нүхнээс гаргалаа. 네. 자, 내가 누굽니까? 요나죠. 요나가 산의 뿌리까지 내려가 싸우며라고. 산의 뿌리. За би гэдгийг нь л мэдээж Йонаг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгээ Йона яасан бэ гэхээр уулсын уг руу уруудсан гэж байна. 여러분 바다에는 많은 섬들이 있습니다. За далайд болохоор янз бүрийн арлууд байдаг тийм ээ. Олон арлууд байдаг. 근데 그 바다 위에 드러난 부분보다 그 바다 밑에 들어간 그 부분이
더 크다는 것입니다. Тэгээ арлуудыг ингээд судлаад үзэх юм бол тэр далайн төвшнөөс дээшээ ил гарсан хэсгээс илүү далайн гүнд тэр далайн мандал доор байгаа хэсэг нь илүү том байдаг. 그러니까 이 요나가 지금 말하고 있는 산의 뿌리라는 것은 이 바닷속에 드러난 섬이 있지요. 그 섬 밑바닥까지 그 산의 뿌리라고 하는 거예요. 아주 깊은 그 바다 속에 들어간 것입니다. Тэгэхээр энэ уулсын уг гэсэн нь болохоор одоо тэр арлаар ярих юм бол тэр арлын одоо доор байгаа тэр арлын тэр үндэс суурь нь болсон тэр хэсэг хүртэл өөрөөр хэлбэл далайн бүр ёроол хүртэл уруудсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 인간이 살 수 없는 그 깊은 바다 속까지 들어갔다고 하니까 사람들이 믿지를 않는 겁니다. Тэгээ хүн амьдрахын арга амьд үлдэхийн эцэсгүй тэр гүнлүү хүртэл одоо уруудаж унсаа гэж ингээд бичсэн байгаа. Тийм болохоор одоо хүмүүс энэ Яна намыг уншихаараа ерөөсөө итгэж өгдөг. 그냥 우리의 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록된 것이죠. Гэвч бидний итгэдэг энэ Библи бол Бурхны амьсгалаар бичигдсэн ном шүү дээ. 정확하게 진실하게 사실대로 역사적으로 일어난 사건을 정확하게 진실하게 기록하고 있는 거예요. Тийм болохоор энэ Библиэлд бичигдсэн болгон бол үнэхээр бодиттой болж исэн түүхэн үйл явдлыг яг тэр хэвээр нь байгаагаар нь үнэн зөвөр бичсэн байгаа. 다시 요나는 또 말하고 있습니다. 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막았다고 했습니다. Үүд хүндэл нь үүрт хаалттай тэр газар руу би уруудсан гэж байна. 자, 이것은 여러분 그 문을 빗장으로 잠가버리면 그 안에서 나올 수가 없잖아요. За ингээд одоо үүдийг нь хөндлөлтөө тэг хөндлөн юмар ингээд тэгнээд ингээд хаачих юм бол төгжчих юм бол хэн ч тэндээс гарч ирж чадахгүй тийм үү? 이와 같이 요나가 지금 깊은 바다 속에 갇혀서 그 깊은 바다 속에 갇혀 있다는 것입니다, 지금. Тэгээ энэ нь болохоор одоо тийч өөрийн хүчээр ингээд тэндээс гарч чадхааргүй тийм гүнлүү Яна хаягцсан, унсан гэсэн үг. 얼마 동안입니까? 오래도록 했습니다. 오래도록. 잠깐이 아니에요. 오래도록. Хэдэн хэр хугацаанд вэ гэсэн чинь энд болохоор үүрт хаалттай гэсэн. Тэгээд үүрт гэдгээр юуг илэрхийлж байна гэхээр маш удаан хугацаанд гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그 오래도록은 결국은 이제 3일인데요. 이 3일이지만 그 물속에 들어가서 깊은 물속에서 들어가서 그 고통을 당할 때 그 3일이 굉장히 긴 시간으로 지금 요나는 고통을 당하고 있는 거예요. Тэр үүрт буюу одоо удаан гэдэг нь болохоор яг мэдээж одоо 3 хоног л да тийм ээ. Гэхдээ 3 өдөр 3 шөнө. Гэхдээ энэ 3 өдөр 3 шөнө бол хэд богино хугацаа байж болох ч гэсэн тэр их зовлон, айдас, түгшүүр, аимшигтай тэр аюул донд байгаа Янагийн хувьд бол бүр үүр дүмөх одоо маш удсан юм шиг тийм санагдаж байгаа нь гарцаагүй. 우리가 이 즐거울 때는 말이죠. 즐겁고 기쁠 때는 시간이 빨리 지나갑니다. Бид нэр одоо баяр хөөртэй байх үед бол цаг хугацаа асар хурдан өнгөрдөг. 그러나 이 고통과 환란이 임할 때는 시간이 굉장히 더디고 오래 가는 것 같아요. Харин зовж шаналхын цагт болохоор цаг хугацаа гэдэг ерөөсөө явж өнгөрдөг. Ерөөсөө явахгүй зогсчихсан юм шиг санагддаг. 그만큼 요나가 지금 깊은 바닷속에서 엄청난 그 고통을 지금 겪고 있다는 것입니다. Тэр хэмжээгээр Яна энэ тэнгисийн ёроолд гүнд асар их одоо зовлон бэрхшээлийг амсаж туулж байгаа хнэ. 그러면서도 요나는 여기서 소망을 가지고 하나님께서 반드시 자기를 구원해 줄 소망을 가지고 이렇게 기도하고 있습니다. Тэгэх тусмаа
Йона болохоор найдвар тээж бурхан өөрийг нь гарцаагүй аврах болно гэсэн бат итгэлтэйгээр залбирч байна. 하나님 여호와여, 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다. 이렇게 고백하고 있습니다. Гэсэн ч эзэн бурхан минь, амийг минь та нүхнээс гаргалаа. 이미 자기를 하나님이 구원해 주신 걸로 믿고 이렇게 고백하고 있는 거예요. Тэгээ гаргалаа гэхээр чинь өнгөрсөн цаг дээр те гаргачихсан гэсэн утгатай шүү дээ. Тэгэхээр хэдийгээр одоо яг тэр гараагүй байгаа ч гэсэн бурхан аль хэдийн одоо намайг аварна гэсэн тийм итгэлтэйгээр тэр аврагдчихсан юм шигээр залбирсан байна. 하나님이 우리의 생명을 이 파멸의 구덩이에서 우리를 건져 주셔야 됩니다. Тэгээ бурхан бид нарыг ингэж одоо сүйрлээс тэр сүйрлийн нүхнээс аврах ёстой юм аа. 우리도 이 세상에 살다 보면 꼼짝없이 내가 어떤 사고로 죽을 것인데 하나님 그 사고에서 구렁텅이에서 우리를 건져 주시는 그런 체험도 있어요. 목사님이? 사고, 어떤 큰 사고에서 네. 사고, 어떤 교통사고라든가 네. 어떤 여러 가지 재난이 있잖아요. 네. 그런 사고에서 우리를 건져주신 체험이 있잖아요. 체험이 있다고요? 예, 체험이 있어요? 있습니다. 많은 성도들이 예, 사람들에게 예, тэгээ бидний дунд байгаа олон хүмүүс ч гэсэн тийм ээ эргэн тойрны хүмүүст манд ч гэсэн бурхан одоо аимшигтай осол аюулаас амьд үлдээж аварсан тийм туршлагач гэсэн байдаг. 그 이제 다윗은 시편 23편에서 사망의 음침한 골짜기라고 표현하고 있어요. 구렁텅이, 사망의 구렁텅이, 사망의 음침한 골짜기. Дуулал номон дээр дуулал 23 дахь бүлэг дээр ч гэсэн Давид хаан хэлсэн байдаг тийм ээ. Үхлийн харанхуй хөндий өөр явсан ч гэсэн таны саваа намайг өдөр 다윗도 дагууллаа. 일생에 하나님께서 사망의 그런 구렁텅이에서 음침한 사망의 골짜기에서 하나님이 여러 차례 구원해 주셨다는 거죠. Давидыг ч гэсэн бурхан түүний амьдрал тохиолдсон олон удаагийн тийм үхлийн харанхуй хөндийгөөс Давидыг аварч байсан. 자, 여러분 시편 103편 한번 가봅시다. 시편 103편. За дуулал 103 дахь бүлгээс харъя. 103편 자 2절. 2 дугаар эшлэл. Дуулал 103-ийн 2. 자, 이 하나님의 은혜를 찬송하는 말씀인데요. Бурхны ивэл нэгүслийг магтсан дуулал байна. 2절 읽어보세요. 2 дугаар эшлэл сэтгэл минь эзнийг магтаж ач тусыг нь ч бүү март. 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말라는 것입니다. Эзэн бурхнаа магтаж ач тусыг нь хизээч бүү мартаа гэсэн байна. 그 은택의 내용이 뭡니까? 3절. За тэр ач тус нь юу исэн бэ гэхээр 3 дахь эшлэл. 내 모든 죄악을 사하시며 Бүх 내 모든 병을 хилэнцгийг 고치셨다는 거예요. бүх хилэнцгийг минь уужилсан, бүх өвчнийг минь илааршуулсан. 하나님의 은택이 뭡니까? 우리를 죄악의 구덩이에서 우리를 건져주셨고 그 질병의 사망의 질병에서 우리를 건져주셨고 Тэгээ бурхны ач тус гэхээр юу аах нь вэ гэхээр биднийг нүгэл хилэнцгийн нүхнээс аварсан, өвчин эмгэгийг маань эдгээрж илааршуулсан. 그리고 이제 4절 한번 보세요. 4절. Ямар 4 дээр ишлэл. 내 생명을 파멸해서 이 파멸에서는 이 구렁텅이에서 우리를 그 사망의 구렁텅이에서 우리를 속량해 주셨다고 합니다. 속량해 주셨다. 건져 주셨다. Амийг минь бас мөхлөөс зольж авсан. Өөрөөр хэлбэл тэр мөхөж сүрхээс аварсан гэсэн үг. 그래서 인자와 긍휼로 우리에게 관을 씌우시며 Бас хайр инрэл ба өршөөлийн титмийг зөвлөгдөг. 5절에 좋은 것으로 내 소원을 만족해 하사
내 청춘을 독소리같이 새롭게 하시는도다 그랬어요. Амин залуу нас чинь бүргэд мэд шинжлэхдхийн тулд амьдралыг чинь сайнаар хангадаг. 이 죄악의 구렁텅이에서 우리를 건져주셨고 질병의 구렁텅이에서 우리를 건져주셨고 여러 가지 파멸의 사망의 구렁텅이에서 우리를 건져주신다. Бурхан биднийг бүх хилэнцээс мань уужилж, өвчнийг мань илааршуулж, амийг мань мөхлөөс зайлж авч, хайр инрэл ба өршөөлийн тутмыг зөвлөгөж, залуу насыг минь бүргэд мэд шинжилж, амьдралыг минь сайн сайхан бүхнээр хангаж өгдөг. 우리가 이런 확신을 가지시고 우리가 하나님께 감사하며 기도하는 것입니다. Тэгэхээр бид нар ийм л бат итгэлтэйгээр бурханд талархан залбирах ёстой. 그다음에 7절 요나서 2장 7절. За цааш нь Йона 2-ын 7 дугаар эшлэл. Ухаан балартах үедээ эзнийг би сансан. Залбирал минь танд, ариун сүмд тань хүрлээ. 자, 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여호와를 생각하였더니라고 합니다. Ухаан балартах үедээ би эзнийг сансан гэж байна. 자, 이것은 요나가 그 깊은 바다 속에서 그 물고기 배 속에서 그 고통으로 그 엄청난 고통으로 그 심령이 피곤해졌다는 겁니다. 약해졌다는 거예요. Ухаан баларцсан гэдэг нь болохоор Йона тэр гүн далайн ёроолд тэр авраг загсны гидсэн дотор үнэхээр одоо хэцүү байсан. Тэгээд тэр хэцүү байдлаасаа болоод маш ихээр цуцсан, ядарсан байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 자, 그때에 요나가 누구를 생각했습니까? 여호와의 구원을 생각했다는 겁니다. 하나님의 구원하심을 생각했다는 거예요. Тэр үед Йона хэнийг сансан бэ гэхээр эзнийг сансан. Эзний тэр авралыг нь сансан байна. 우리도 여러 가지 환난과 역경이나 그 심한 고통 가운데 하나님을 기억하라는 겁니다. бид нарыг ч гэсэн янз бүрийн зовлон бэрхшээл аюул эрсдэл донд эзнийг санаарай гэж байна. 하나님을 생각하고 하나님을 바라보고 하나님을 찾으라는 것입니다. Бурхныг санаж, Бурхныг харж, Бурхныг хай гэсэн. 그리고 하나님께 기도하라는 겁니다. Тэгээд бас Бурханд залбир гэж байна. 그래서 또 요나가 내 기도가 주께 이르러 싸우며 말하고 있습니다. Йона залбирал минь танд хүрсэн гэж. 주의 성전에 미쳤나이다라고 고백합니다. залбирал минь ариун сүмд тань хүрсэн. 이것은 요나가 깊은 바다 속에서 그 고통 가운데 낙심할 때에 피곤할 때에 하나님을 생각하고 그 힘을 얻어서 소망 가운데 기도했더니 하나님이 들으셨다는 것입니다. Тэгээд Йона тэр далайн гүнд загсны гидсэн дотор байхдаа ухаан баларцтлаа тэгэж эцэд цуцсан. Тийм байх үедээ сэтгэлээр уналгүйгээр эзнийг сансаа. Тэгээд эзэндээ залбирахад итгэлтэйгээр залбирахад эзэн түүнийг сонссон. 주님께서 들으셨다는 확신을 갖고 이것은 주님께서 자기의 기도를 들으시고 반드시 구원해 주신다는 확신을 갖게 된 것입니다. залбирахтаа болохоор зүгээр ч залбираагүй маш их итгэлтэйгээр эзэн миний залбирал танд хүрсэн, таны сүмд хүрсэн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эзэн та миний залбирлыг сонссон гэсэн тийм итгэлтэйгээр залбирсан байна. 여러분 기도는 하나님께서 들으신다는 확신을 갖고 기도하는 겁니다. 하나님이 들으시고 반드시 응답해 주신다는 확신을 갖고 기도하는 것입니다. Тэгэхээр залбирлыг ч гэсэн бид нар яг л ингэж хийх ёстой. Ямар ч одоо хүсэл найдваргүй тий биш харин Бурхан заавал сонссон тэр тгийлэл одоо сонсчихсон байгаа гэсэн тийм бат итгэлтэйгээр залбирах ёстой юм аа. 그래서 예수님께서도 누가복음 18장 1절에 이렇게 말씀하셨어요. Тийм учраас Есүс ч гэсэн
Луг намын 18-ын 1-р ишлэлдэр ингэж хэлсэн байдаг. 낙심하지 말고 항상 기도하라고 했어요. 낙심하지 말고 항상 기도하라. Сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирах ёстой гэж. 여러분, 이 낙심은 무서운 그 적입니다. 우리 하나님의 일꾼들에게 무서운 적이 바로 낙심이라는 예, 적입니다. 이걸 적으로 생각해야 돼요. 낙심. Сэтгэл алдарна сэтгэлээр унана гэдэг бол бидний маш том дайсан байгаа. Бид нар бол сэтгэлээр унахыг өөртөө дайсан гэж үзэж явах хэрэгтэй. 요나처럼 이렇게 깊은 바다 속에 물고기 뱃속에서 이 절망 가운데 있지만 낙심하지 않고 하나님을 바라보고 구원의 확신을 가지고 기도했어요. 이것이 바로 Янаг 믿음입니다. Янаг ч гэсэн харахад тэрнээс одоо байгаа тэр байдал нөхцөл байдал ямар байгаа л үнэхээр хүн одоо сэтгэлээр унаж те цөхөр чамтрахаас өөр аргагүй тэсхүүе бэрх тийм одоо нөхцөл байдалтай тэр гүн далайд тэгээд дээрээс нь аврах загсны гидсэн дотор байсан шүү дээ. Гэтэл тийм нөхцөл байдал байгаа хэрнээл Йона сэтгэлээр уналгүйгээр цөхөрч шамтралгүйгээр бурхан аварна гэсэн тийм бат итгэлтэйгээр залбирсан байна. 요나 2장 8절 읽어보세요. За 8 дугаар эшлэв шээ. Хоосон шүтээнүүдийг хүндэтгэгчд итгэмжит байдлаа умартдаг бол 자, 이 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 있습니다. 거짓되고 헛된 것을 숭상한다. 이것은 하나님 외에 다른 것을 숭배하고 섬기는 그런 사상을 말하는 것입니다. хоосон шүтээнүүдийг хүндэтгэгчд гэдэг нь болохоор хурамч шүтээнүүд эзэн бурхнаас өөр бусад тэр хоосон хурамч бурхад хоосон шүтээнүүдийг шүтдэг тэдэнд үйлчилдэг хүмүүсийг хэлж байгаа. 이것이 하나님 외에 우상을 섬기는 그 거짓되고 헛된 그 우상을 섬기는 사람들은 하나님의 은혜를 저버렸다는 것입니다. За тэр хүмүүс тэгээ яадаг гэсэн итгэмжит байдлаа умартдгаа гэсэн. Тэр бурхан биш, жинхэнэ эзэн бурхан биш. Тэр хоосон шүтээнүүдийг шүтдэг хүмүүс бурханы дээр бурханд талархаач мартдгаа гэсэн үг. 여러분 우상 숭배하는 사람들은 다 하나님의 베푸신 은혜를 저버렸다고 하는 거예요. Бурхны ивэл нэгүслийг ч гэсэн умартдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр энэ хоосон шүтээнүүдийг шүтгчд бол бүгдээрээ бурхны тэдэнд үзүүлсэн тэр хайр нэгүслийг бүгдийг нь мартчихсан байдаг. 하나님이 하늘과 땅을 이 우주 만물을 창조하신 분이 하나님 아니십니까? 하나님이 Энэ 창조하신. газар тэнгэр дэлхийн ертөнцийг бүтээгч нь угаасаа ганц эзэн бурхан шүү дээ. Тийм эзэн бурхан бүтээсэн байна. 하나님이 땅을 주셔가지고 거기에 곡식을 심어서 길러서 전부 다 하나님이 열매를 주시고 우리에게 양식을 주시는 분이 하나님이시에요. Бурхан газрыг өгсөн байгаа. Тэр газрын хөрс шороогч гэсэн бэлдэж өгсөн. Тэгээ хүмүүс тэн дээр үрд цацаж тариа ногоогоо ургуулад тэгээ арвин ургац хурааж хоол ундтай байгаа шүү дээ. Энэ бүхний бүгдээрингийн бурхан өгч байгаа. 우리에게 생명을 주시고 우리의 호흡을 주장하시고 우리에게 Бидний 이렇게 필요한 모든 것들을 하나님이 다 공급해 주시는 그분이 하나님이신데 우상을 섬기는 것은 바로 하나님의 은혜를 배반하는 것이라 그 말이에요. бидэнд амьдралыг амийг өгч бидний амьсгалыг захирч бидэнд хэрэгтэй бүхнийг хангаж өгдөг тэр нэгэн бол эзэн бурхан байтал тэр эзэн бурханы тийм ивэл нэгүүлсийг нь бүгдийг нь мартчихсан байдаг. 그런데 여기 8절의 내용은 다른 사람이 아니고 바로 요나가 하나님의 뜻을 거스리고 다시스로 도망한 것이 바로 거짓된 것이고 헛된 것이라는 것을 그에게 하고 있는 것입니다. Тэгээ энэ 8 дугаар эшлэлд өгүүлж байгаа тэр итгэмжит байдлаа умартдгаа гэж хэлсэн. Энэ хүн болохоор тэр шүтэгчдийг хэлж байгаа биш. Йона өөртөө хандаж хэлж байгаа юм.
өөрөө тэр бурхны тэр ивэл нэгүслийг мартаад түүний яв гэсэн газар руу нь явуулгүйгээр бурханд итгэмжит байж чадлагүйгээр дуулуургүй байсан гэдгээгээ гимшиж 이 байгаа 말씀을 хэрэг юм аа. 불순종하고 이 다시스로 도망친 것은 다 이것이 헛된 것이고 거짓된 것이라고 회개하고 있는 것입니다. Тэгээ бурхны тушаалыг зөрчөөд дуулуургүй зан гаргаж Нинве рүү биш Таршиш руу зугтсан явдал нь бол яг л тэр хоосон шүтээнүүдийг хүндэтгэгчдтэй адилхан бурхны өмнө итгэмжит байж чадахгүй бурхны ивэл нэгүслийг умартсан хэрэг юм аа гэж гимшиж байна. 그래서 요나가 자신의 뜻대로 불순종하고 다시스로 도망간 것은 바로 하나님의 은혜를 저버린 것이라고 하나님 앞에 회개하고 있는 것입니다. Бурхны хүсэл тааллыг дагалгүй дуулуургүй хандаж Таршиш руу зугтсан нь бурхны нэгүслийг итгэмжит байдлыг умартсан хэрэгэ гэж Йона гимшиж байгаа юм аа. 우리가 마찬가지예요. 오늘날 우리도 하나님의 뜻을 불순종하거나 하나님의 말씀을 거역하면 하나님의 은혜를 배반하는 것입니다. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан өнөөдөр бурхны тушаал зааврыг дагалгүй бурхны үгийг дагахгүй дуулуургүй байх юм бол бас л бурхны ивэл нэгүслийг умартж байгаа хэрэг юм аа. 하나님의 은혜를 우리가 감사하고 하나님의 은혜에 보답하는 길은 하나님의 뜻대로 순종하는 것입니다. Бурхны тэр нэгүсэлд талархаж тэгээ бурхны тэр ачийг хариулах арга бол ерөөсөө бурхны хүслийг дуулууртай дагах явдал юм. 이 요나를 통해서 우리가 참 회개할 것이 많고 하나님의 뜻을 불순종한 것이 참 많습니다. 우리도 그걸 깨달아 회개해야 돼요. Янагаар дамжуулан бид нэр үнэхээр өөрсдийнхөө амьдрал дотор ямар их одоо дуулуургүй загнаж бурхны хүсэл тааллыг зөрчиж байсан бэ гэдгийг ойлгож суралцж байна. Тэгээд энэ бүхнийдээ бид нар бас гэмших ёстой юм аа. 참 다윗이 신앙을 한번 보겠는데 시편 116편 시편 116편 한번 봅시다. Дуулал 116 дугаар бүлгээс харъя. Давидын тухай 116편 몇 절입니까? 12절입니다. 12 дугаар эшлэл. Дуулал 116-гийн 12. 읽어보세요. Надад хандсан бүх өгөөмөр хишгийнхин төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? 네. 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까? 이런 마음이 있어야 돼요, 우리한테. Давид энд юу хэлсэн бэ нэ гэхээр надад хандсан бүхий л тэр ивэл нэгүүлсхийн төлөө би эзэнд хариуд нь би тэр өгөөмөр хишгийг нь би эзэнд яаж одоо хариулах вэ? Ийм зүрх сэтгэл бидэнд байх ёстой юм аа. 여러분 보답하는 사람, 그 은혜에 보답하는 사람을 볼 때 여러분은 마음이 어떻습니까? Ач тусыг нь хариулдаг хүмүүсийг харахаар таны зүрх сэтгэл ямар байдгүй? 아, 은혜를 더 줘야 되겠다. 이렇게 생각이 들잖아요. Бүр их одоо тусалчих юмсан гэсэн тийм бодол төрдөг үстэй. 여러분들도 하나님의 은혜로 우리가 다 하나님의 일을 하는데 우리가 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님께 보답해야 되겠다 하고 더 충성하면 하나님이 생각하실 때 은혜를 더 줘야 되겠구나 이렇게 하나님이 기뻐하실 거 아니에요? Тэр ч гэсэн бурхны ажлыг хийж байгаа түүний хүмүүс ажилчид тийм ээ тэгээд бурхны бидэнд үзүүлсэн тэр өгөөмөр хайр хишиг тэр ивэл нэгүслийг нь бид нар өөрсдийнхөө итгэлтэй итгэмжит байдлаараа үйлчлэлээр хариулах юм бол бурхан тэр байдлыг мань хараад бүрж илүү ихээр одоо тусалж ивэл нэгүслээ үзүүлье гэсэн тийм бодол төрнө үстэй. 우리도 하나님의 은혜를 좀 깨달아서 어떻게 하느냐 하나님의 은혜에 보답해야 되겠다. 하나님의 은혜에 보답하기 위해서 우리가 하나님의 일에 충성하는 것입니다.
Бид нар ч гэсэн Бурхны хайр ивэлд талархах сэтгэлээр тэр биднэрт үзүүлсэн хайр ивэлийг нь хариулах юмсан гэсэн тийм бодол сэтгэлийн хандлагатай байх хэрэгтэй. 자, 요나서 2장 9절. 9-р эшлэл талархлын дуугаар танд тахил өргөн би тангарах юугаа биелүүлэн би аврал эзнээс ирдэг гэв. 자, 요나가 말합니다. 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드린다고 했습니다. Йона хэлсэн байна талархлын дуугаар би бурханд тахил өргөнөө. 자, 요나가 이제 기도가 이제 결말, 기도의 이제 마침이 요나가 기도의 그 이제 마침을 기도를 끝내면서 이제 하나님께 감사한 마음으로 하나님께 예배드린다는 거예요. Йона залбирлаа төгсгөж байна тийм ээ. Тэгээд залбирлынхаа төгсгөлд бурханд талархлыг өргөж байна. 요나가 참 물고기 뱃속에서 그렇게 고통 가운데서도 하나님께 감사하는 마음으로 이렇게 예배를 드린다는 건 참 오늘날 우리가 정말 얼마나 이 편리한 환경에서 우리가 예배를 드리고 있습니까? Янаг харахад үнэхээр одоо тэр эвгүй харахгүй хүйтэн тэгээд одоо амьсгалахад ч бэрх тийм нөхцөл байдалд хүртэл Йона бурханд талархал өргөөд залбираад мөргөлийг өргөж байна тий. Гэтэл бид нар өнөөдөр ямар одоо тохь тухтай амар тайван дулаахан гэрэл гэгээтэй сайхан газар бурханд мөргөл өргөж байгаа байлаа. 그러니까 여러분, 아무리 여러분이 교회가 좀 불편하고 교회가 좀 이렇게 어려워도 요나처럼 물고기 뱃속에서 이렇게 예, 하나님께 감사하고 예배를 드리는데 그걸 생각하면 아이고 하나님 제가 회개합니다 하고 우리가 정말 하나님께 감사해야 됩니다. Хэдийгээр манай сүм чуулган жижигхэн ч юм уу альсгүй бол жоохон тогт тухгүй хүйтэн халаалтгүй ч юм уу гих мэтчлэн тийм таагүй одоо нөхцөл байдалд байдаг ч гэсэн Йонаг бодоод тийм ээ Йонаг бодох юм бол үнэхээр бид нар өө бурхан минь үнэхээр ийм газарт ийм чуулганд юм мөргөл өргөж байгаадаа үнэхээр талархъя гэд бас бурханд бас гэмшиж талархаж сурах хэрэгтэй юм аа. 요나는 감사로 끝나는 게 아니고 또 소원을 하나님께 갚겠다고 약속하십니다. Бас 소원을 갚겠습니다. бас Янагийн дээр залбирлын төгсгөлийг харах юм бол зөвхөн талархаад дуусаагүй бас эзэнд одоо тангараг өргөсөн байна. Тангарагаа би биелүүлнэ гэж амласан байна. 자, 우리가 이 고난 가운데 또 한 가지 배우는 교훈은 평상시 하나님께 소원했던 것을 그 이행하지 못한 걸 깨닫고 하나님, 이제부터는 제가 하나님께 소원한 것을 다 이행하겠습니다. 이렇게 우리가 고백을 해야 됩니다. Янагийн энэ хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас ч гэсэн бид нэр сурч болох зүйл нь бид нар ч гэсэн бурханд ингээ өргөсөн амлалтууд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрийгэ биелүүлж чадаагүй явж байдаг. Тэгхийн бол Йонагаас бид нар үлгэрдүүрэл аваад бурхан танд амласныгаа би заавал биелүүлэх болно гэд тэгээд биелүүлэхийн төлөө хичээж амьдрах хэрэгтэй. 여러분 각자 나름대로 하나님 앞에 분명히 소원한 것들이 있을 겁니다. Хүн болгон мэдээж бурханд амласан ингэн тэгнэ гэж хэлсэн хандгаалсан зүйлүүд байдаг л баг. 그 하나님께 한 거예요. 그걸 우리가 갚아야 됩니다. 그 소원을 이행해야 됩니다. Тэр бол тэг бурханд өргөсөн андгаа тангарах шүү. Тэгэхээр нэг л андгаалсан тангаргалсан бол заавал биелүүлэх ёстой. 그러면서 구원은 여호와께 속하였나이다 하고 하나님의 영광을 높이고 있는 것입니다. За тэгээд цааш нь аврал эзнээс ирдэг юм аа гэж бурханыг алдаршуулсан байна. 자, 이제 마지막으로 요나서 2장의 네 번째 대지. За тэгээ одоо 2 дугаар бүлгийн хамгийн сүүлийн хэсэг байна тийм ээ. 4-р хэсэг. 여호와께서 요나를 물고기 뱃속에서 구원해 주십니다.
Бурхан Йонаг загасны гидснээс аварсан. 10절 읽어보세요. 6 дугаар ишлэл ши эзэн загсан тушааж тэрээр Йонаг хуурай газар бөөлжин гаргав. 예. 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 명령하심에 요나를 육지에 토하니라 그랬어요. Бурхан Йонад бишээ загсанд тушаасан. Тэгээд тэр загас Йонаг хуурай газарт бөөлжиж гаргасан. 예. 여러분 참 요나가 우리 요나의 그 기도, 요나가 물고기 뱃속에서 그 엄청난 고통 가운데서 그에게 하면서 절망하지 않고 소망을 가지고 기도했다는 거 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. Тэгэхээр бид нар Йонагийн залбирлыг санаж явах хэрэгтэй. Йона тэр загсны гидсэн дотор далайн гүн ёроол үнэхээр аимшигтай. Үнэхээр хүн тэсхийн аргагүй тийм зовлон бэрхшээл дунд сэтгэл алдралгүй, сэтгэлээр уналгүйгээр эзэнд өөрийг нь аварна гэсэн тэр бат итгэлтэйгээр найдвар тээж залбирсан байгаа. 하나님이 요나를 통해서 하나님이 영광을 받으신 겁니다. Тэгээ эцэст нь Бурхан Йоногоор дамжуулан алдарсан байна. 여러분 한 사람 한 사람을 통해서 하나님이 영광 받으시기를 원하시는 거예요. Бурхан бас бидний хүн нэг бүрээр дамжуулан алдаршихыг хүсдэг. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурхан минь танд баярлалаа. 오늘 요나 2장을 통해서 요나가 물고기 뱃속에서 그 극심한 환란 가운데서 절망하지 않고 회개하면서 하나님께 기도했습니다. Өнөөдөр Йона 2 дугаар бүлгээр дамжуулан бидний сурсан зүйл нь Йона тэр загсны гидсэн дотор тэр амьжигтай нөхцөл байдал донд сэтгэл алдралгүйгээр найдвар алдралгүйгээр эзэн таны өмнө гэмшиж танаас аврал ирэн итгэлтэйгээр залбирсан. 그래서 하나님이 그 기도를 들어주시고 요나의 회개를 다 받으시고 마침내 요나를 물고기 뱃속에서 구원해 주셨습니다. Бурхан та Йонагийн залбирлыг сонсож Йонагийн гэмшлийг хүлээж авч эцэст нь түүнийг аварсан. 요나의 이 신앙 고백이 우리의 신앙 고백이 되게 해 주시옵소서. Йонагийн итгэлийн өчл нь бидний ч гэсэн итгэлийн өчл тунхаглал болох болтугай. 우리 모두에게 하나님의 구원의 역사가 풍성히 일어나게 해 주시옵소서. Бидэнд бүгдэд маань Бурхан таны авралын тэр бэлхам авралын бэлхам ажил хийх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘.